Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silen sang puya. Darkar somni medical chung khan Mizoram COVID-19 shikai somthum pasari muchu ani. Ram chung mun dangrol Mizoram damdoi man konga film khur injitina hapta National Pharmacovigilance Week man ani. National Investigation Agency NIA chon fit fekten in kung kanen in yashiat Popular Front of India kan noya Ram chung state som panga mun som ko pathumadap. Irana hijab dulona wanga boina chuka mi pakuan thito tuk ina COVID-19 tin hun ria thar bera mi samthum pasrin rian kai ti mu chuani a rette satanga mu chu avekani sample te zongjong zanhi somseri pakhat zinga za som pathum point pro pangan positive a meeting sang khajela positive mu chu to zati zanhi som paseri ni a mi noi khajela COVID-19 no wanga na chan to zati somruk panga anga chut ani New Delhi Cham Mek Chief Minister Puzoram Thanga chu nimin tlai khan Union Home Minister Amit Shah chu achene na muin anin koma Chief Minister chon India min zelen aswal chu kumsam sari pangana champha phak lomna ni pa formim zoko sang Assam Rifles Headquarters chu hong turin Union Home Minister chu somin ani point ron hon nge tiam thu soya a hun tur takero la soi thatle ngai ni thu soi ani Pomit Shah chon Myanmar chungchang ang event thu te soin ral kandit mun te thui takan soi dun ani Chief Minister Nimin Vekhan Union Minister of Health and Family Welfare Mansuk El Mandavia apisa commercial chungchanga Mizoram mamote athena Chief Minister hian Zoram Medical College ZMC chungchang soipuin Mizoram in ain kol don chuan a hau tak dante mithiam ten jirchen an nei nuwa hemi chungchang ro mana thania an hriat an siam sarkar lai pe po an no theru to thu te shrila India Marsak Medical College tam tak ministry na lak saka a chomang hian lak sak ve se tina dila si chungchang le thil dang sang sang ngai tu atel ngai te po soini a Health Ministry le Mizoram Health Department ten an pom tlan thei ve tur la soi khom ni se tin Union Minister chu Mizoram din mana hria thiam pui thule thei to polo chu pui tur thu soi ani Mizoram Cancer Hospital atana cheng vaibel se som borvel man khol le na tur Central Ministry atanga puina deal ani thu po thenin Union Minister hiam ti hlot le ni theinan thei to polo chu pui tur thu Chief Minister hi a hril bok ani Sarkar lai puya Minister of State for Ayush le Women and Child Development Dr. Mons Para Mahendra Bhai chuan nithum cham turin nimin khan Mizoram lo thlenga Aizawl Klapa Mizoram Ayush Directorate le Women and Child Development Department ha thole malak na te clearing department how to te review meeting an ei pui Dr. Mahendra Bhai chuan Mizoram mi puin Ayush lam thiam na te an risel na atan an mangtang kai mek chulo momati thu soin Ayurveda te phei chu ma sanga tangin India in risel no chungchanga System of Medicine nei le kalpui ni a mi puin an hlok puin an tangkai pui hle ani ati Ayush sinun phunga nei apoimo a chu wangin Ayush hi tun aya mi puite dan chho tangkai theinan Ayush awareness a ma an lak le zol angai ti na soibok heuna talani dani Mizoram puma anghet le nghet lovin Ayush Dr. Samret Pakwale support staff somko pakwan thokmeka Ayush sen kumsang ni somni pakha somni pani chungin khosom pahnia medical camp bot saya damlo sang ni zare Samret pahnian ena Mizoram hian thenzola khumsom nga omna Ayush damdo in anei ba ka district tamjoka khumsom omna Ayush in enkolna anei to bokani Mizoram pumain ICDS noya anganwani center sangni zani somli pali ommeka hengte hian an mani porin building anei vek to bok ani September ni som pasir changa somni pathumin kar hirampuma damdoi man konga film khurin zirtina hapta National Pharmacovigilance Week ani angin heni pual hiam Nimin Khan Food and Drugs Administration Health and Family Welfare Department both said Multidisciplinary Training Center Aizawl ITI Orientation Training nei ni a Health Department Principal Director Dr. Tilal Mangena man pui Dr. Tilal Mangai chuan nesin chiatlak tak Mizoram in chiang kong taka alahman ngai lo poimo MMC an mang thei chulo momati thu asoya Mizo te hian damdoi hi an pongam hle a side effect tur an ngai tha chu thilpoi tak ani ati a chu tiang laka har chuana chang hre turin he hun man hian ra tha chu se atia sarkar ku chau nelo private damdoi in thoktu damdoi zole NGO te ba ka mitin hemikonga an har a hun tak zet oni ati pharmacovigilance na tumber chu doctor chole rem tin tel lowa damdoi asiam chuak tu company rin tlak ani zia chen masalova in cho ba ka mani thua e wanga sen thleng ti bo hiani a damdoi in cho diglo te mani thualo eve mai te hi atira langchok lo ma se hun engemaw chen nuwa taksatan chian na thlen thina wangin hemikonga mi filhim thenan sarkar la puchon pharmacovigilance adinta ani tuna hen Mizoram Health Department noya Food and Drugs te point thei top chain he program mi kal chho pui turin man na meka private dam to internet po an tho kho zel don ani
lung le sap headquarters uemen hnuaya committee peng pakhat science and environment committee chuan nimin khan Mouse and Middle School zirlai te nung cha le ram ngo hum hal atul zia an hril he hunain Dr. Aizawl hruai chuan tlong lei thlang lam le chak lam kilometer khat chu way main ahum hal ti annu le pa te hril thin turin no pangte cha a lei hnuaya tui chi hni om ti soin an hnuai zo ka tui enga mozat akang chat to a tuin hum hal turin tlanga thing le mau ram ngo hum hal angai ni ati a bolhlo paya po film kurangai ti soin plastic lam chi lui kora pailo turani a ram ti kang no tura tanla ka tula tura luya nung cha shailo turani a ram dang atanga lak lu sanga te luya chu a thalo ti bok lungle DFO pupi la chandam point ram ngo chereu zel chan chuak turin midang anam chung lova zirlai tele mitin mo phun ani ati a thingle mau an tlem chuan mishing nun na poder thong dona thei to pahum halangai ni ati Science and Environment Committee Chairman Pumal Somasai Lovin Savaper Nana Sairokher nei zirlai te chu savatha nana atman tolo nan an Sairokher chu sikula lan turina soma no pong pakhatin hlan phal thule savati hlumatum tolo thuwa soi ani Longkai Auto Rickshaw Owners Association chuan tun hnai Mizoram sarkarin Longkai khopui ta na auto rickshaw permit somruk pariat pek chhole atum chu andu lo thuta langin atop thlanga do dalan tum thuan soi Longkai Auto Rickshaw Owners Association President B Mingchung nungan thuthar thedar tu te ma soidan chuan tuna hen Longkai khopui chunga auto rickshaw services zali chuang hret oma heng auto rickshaw te hi stand police ma chep taka andin thu te standing lo an member ni lo khulai passenger zonga tlan kol nom reng thu te ta lang boka hetianga stena po an len to lo la ya sarkarin permit pek chua atum hi thil ti chi an ngai lo thu te kumsan somni khan Longkai is BL to MLA pais bek zawat hne na Longkai khopui tan auto rickshaw permit pek bel tolo tura ano ngen to thute MLA nan harsana soite po thil ti om takani thuwa soya ngai thataka anom line tun tum hi MLA nen an ngen nuwa voithum auto rickshaw permit an issue na ani thuwa soya thuthar thedar tu te zona changin an pol secretary tilal khong esang chuam sarkar auto rickshaw permit an pek tur anti felvek to Longkai khopui chungbi kami somruk pariat lai than chu te hne na permit he pelui ani chuan atop thlenga do dalan tum thu soilangim an malak dan tur ero chu sarkar thu chuak azir alangai tu turani thuwa soi heunai president B Ming sununga chuan Mizoram sarkar in mir theizok te din hun choi kan tuma ezana otana auto rickshaw permit pek chhole atum hi pe chuak ro sham tu le tu na tanga kunga thlengtal chu permit thari pe chuak ro turin sarkar an ngen ti asoi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Lungloi Amfu Welfare Foundation chuan min khan MADCCM Ace Malfina Pisa Komin MADC nena an malak to nale an malak zel dan turin soipui Amfu Welfare Foundation lungloi hi National Bank for Agriculture and Rural Development na bar noi na tho tur vil turin ziak lutani a kaw chaw khualo ne tu ten an thlai thar chu an thalna tur bazar in thar hon mai thei dura pe fel to te po an mani malak na project siamani a MADC point thiam angin alo tran pui ve to bok ani National Investigation Agency NIA chuan firfiak te nena inkung kana nei nia hriat Popular Front of India kai hnoya ramchhung state chompanga hmuncham ko pathum andap heng state te Kerala Tamil Nadu Karnataka Andhra Pradesh Telangana Uttar Pradesh Rajasthan Delhi Assam Madhya Pradesh Maharashtra Goa West Bengal Bihar le Manipur te ani a PFI hruaidu te office le an chenin te dap ani a firfiak pol le firfiak chena sangsanga sumle paya puina an pe nia hriat ani wangin PFI hruaidu te laka hen NIA chan thu boi panga ajiak luta NIA te chon lekha poimo poisa hriam hrele khol thil engmazat he thu boi kai hnoi hin an man to a mi somli panga man ani to bok Irana hijab dulo na wanga boina soka mi pakuan thi to kumsom ni panhe upa Masha Amini moral police te kota omlai athi awangin rampuma pese tam tak chuan muslim me seten annu khuna hijab an man thinan dulo zi an lan tira lunga no lan tira wanga boina hi an ram khopui teran le Iran khothlang lama te na sa zuala tu nain khopui somni chuanga boina hi chuak to a video thedar tam taka chuan me chiaten anung aluna lan tirnan an samte tanin an lutuamna hijab an halani UN General Assembly ya US President Joe Biden chuan America mi puide chuan Iran me chiate chu an digna hum him tura an beina an thlop thu a soibok ani Chanchinthar cherti topna na tang pui darkar somni medical chung khan Mizoram COVID-19 shikai somthum pasari mu chu ani ramchung man dangrol Mizoram dam doi man konga film khurin zitin hapta National Pharmacovigilance Week man me kani National Investigation Agency chuan firfiak te nena inkung kai ne ne hriat Popular Front of India Pol kai hnoya ramchung state chompanga hmunsom ko pathum andap
Irana hijab dulona wanga boina chuka mi pakuan thi to chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani